bayitera amabuye cyangwa se ibiti ari uko yabananiye, ariko ubundi barayirukana ku mutuna kugeza bayifashe, kuko byari ibintu bisanzwe biri kirazira mu muco kugira ngo umuntu abe yoza inkoko, ariko iwe agafata agatera intambwe akaba yuvuga ati mbanze mbunje numve iri tungo rigufi ukuntu riba rimeze. Baragenda abashike baramubona wa mugabo, baramwicaza baramubaza ati se amakuru twumvishije niyo? Umugabo nawe ati ayahe? Amakuru y'uko wari inkoko nyine nivyo warayiriye? Umugabo ati narayiriye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, hano ndi kumwe na Bukuru. Mwari mumumenyereye abenshi, ntabwo mwari mumuzi, ngira ngo ni irya mbere araza kubibwira, ariko ava yuko muheza umwanya aze kubibwira, nashaka kubapresenta gatoya ibyo tugiye kubakorera hano kuri Muhira Studio cyangwa se imigambi yanjye na Bukuru. Tubafite imigambi myinshi, nibwo bwa mbere mubonye, ariko muzagenda mubona azagenda agaruka kuri sene kenshi cyane. Tugiye kuzaza tubazanira amastori kuri iyi shene njyewe na Bukuru. Muzadukurikirane cyane, ubu tuzagenda tubazanira amastori agiye atandukanye, story zabaye cyangwa se story z'ibitarabaye, cyane cyane tuzaza tugenda tubazanira na story sero twibaza na culture yacu cyangwa se yanyu. Izindi story zitajanye na culture tuzagenda tuzibagezaho. Rero Bukuru, ndakwakiriye hano kuri Muhira Studio, wibwire abantu batari basanzwe bakubona hano kuri Muhira Studio, nibwo bwa mbere bakubonye. Murakoze cyane kumpa ikaze hano kuri Muhira Studio. Turabakunda cyane bakunzi Muhira Studio basanzwe bayikurikirana, turabakunda. Naje ubwanje usibye ko nyine tutari tubana na Rutoto hano, iyo tuza kubana kenshi muba mwaratumenye, ariko ntitwagize amahirwe yo kubana. Hanyuma bakunzi Muhira Studio, naje Muhira Studio nari nsanzwe nyikurikirana, Bukuru nari nsanzwe mukurikirana na madame wiwe ntari hafi, babikora neza cyane. Hanyuma nitwa Bukuru nk'uko yarababwiye, turihasha, ngira ngo murabibona, sinzi ko dusa cyane cyangwa nimba tudasa, ariko amahasha murabizi ko ari abantu baba basa. Ihasha uri bunyine ntushobora kuyoberwa kumenya ko ari amahasha. Urakoze nawe, turakwakiriye wisange hano kuri kamera y'Muhira Studio. Rero uyu munsi rero nkuko namaze kubibabwira, n'ubundi ni story twabazaniye tugiye kubabwira. Umunsi turaza kubabwira story, turaza kubaheza story, cyane cyane kubera ko ndabizi generation y'ubu ngubu hari ibintu bikorwa mu mico, generation y'ubu bazi ko ari ibintu byahozeho cyangwa se byahoze bikorwa. Nimba ngivuze neza Kinyamurenge, sinzi maza kunkosora. Byahoze bikorwa pana byahoze. Hari ibintu generation y'ubu izi ko ari ibintu byahozeho cyangwa se byahozwe bikorwa, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari ibintu dukora mu mico muri iki gihe, ariko ari ibintu byaje vuba, ari ibintu byari bisanzwe biri kirazira mu muco. Ibintu cyane cyane uretse n'urubyiruko, hariho n'abantu bakuru batabizi, uretse kuvanga urubyiruko gusa, hariho n'abantu bakuze bamakura nko kujya kw'inka, bakita ku muco, bakita ku n'abandi bagiye bakorera mu mahanga.
ngira ngo twahita tugenda tudatinze mu majambo, murabizi narababwiye ngo ndi seriye ibintu byo kurondogora n'ibintu byo kwishongereza ntabyo nzi. Ubundi hari umuntu nabwiye ngo aza yishongereza arangiza arambwira ngo se kwishongereza ni iki? Kwishongereza ni iki? Ubu ni umunyamurenge cyane ni umupfurero ngo reka duhite dukomeza. N'ubundi nk'uko maze kubyumva uyu munsi ni story tuje kubabwira njyewe na Bukuru. Story uyu munsi iragira gute Bukuru? Iravuga gute? ni story y'umugabo wa mbere w'umunyamurenge wariye inkoko. Abantu benshi ntabwo bari babizi cyane cyane generasiyo y'urubyiruko. Icyo kintu bashobora kucyumva ko ari ikintu gishasha. Ni ukuvuga ngo mu bisanzwe umunyamurenge yari azwiho ku bintu bijanye n'ubworozi bw'inka n'ayandi matungo magufi, harimo inka, harimo ihene n'intama. Rero mbasubiriyemo gatoya kuntu byagendaga cyane muri Congo, iyo hageraho mugira nk'umushitsi w'ikirenga cyangwa se umushitsi nyine umushitsi nyine namwe muramwumva uremereye, ngo ico gihe bahita bagenda nimba ari umupapa nimba ari umumama cyangwa se nimba ari umugore nimba ari umugabo cyangwa se umugore akaba yotuma umwana wiwe cyangwa akigendera akaja kureba abasore mu muhana akababwira ati muze muje kwirukana inkoko. Murabizi cyane ahantu twari dutuye mwiriwe twari dutuyemo usanga hari mu muhana hari ibisura, imishugi, usanga nyine mu muhana nyine bene uko nguko inzitiro nuko wahita wikora ku basore, ngo bahita bagenda bakaja kwikora ku basore bakababwira ati muze muje kwirukana inkoko, ngo baba bamenye ko bavuze inkoko yo kubaga. Umusore rero aba ari hose uhitanye ibuye, uhitanye igiti, agahita aza bakaja kubereka iyo nkoko bagiye kwirukana. Nuko nyiri iyo nkoko yabatungiraga agatoki akababwira ati inkoko niriye. Ico bahita bakora, bahita batangira kuyirukana kuko cyane birinda bayitera amabuye cyangwa se ibiti ari uko yabananiye, ariko ubundi barayirukana ku mutuna kugeza bayifashe. Ubwo kuyifata ntabwo cyari ikintu coroshe kugira ngo wirukane iyo nkoko uyifate. Inkoko ziriya zari zizi no kwiruka, ni ukuvuga ngo yariruka ikabacenga ikinjira mu nzitiro, ikabacenga ikinjira mu mishugi kugira ngo muzoyikure iyo yagiye cyari ikibazo. Kugira ngo bazagende bayipfundurure rimwe na rimwe yarabihisha bakayibura bakayishaka nk'isaha yabetamye mu mishugi cyangwa se mu bisora cyangwa mu ruzitiro. Hakakurikiraho kuyishaka, bayivumbura bagasubira bakiruka bakayirukana. Yamara kubananira nyine umva nibwo bakoresha ibintu by'amabuye n'ibiti bakayitera kugeza inkoko bayifashe bakayipfura bakashusha amazi bakayishyira mu mazi ashushe bakayipfura amashara, barangiza bakayibaga bakayirya. Ubwo baba bayibagiye gose. Umaze kubivuga nanje nabivuze, hariho abantu benshi batari bazi ko kurya inkoko mu mico ya kinyamurenge byari kirazira. Uriye inkoko byari kirazira mu muco w'abanyamurenge. Rero ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Iyo ni story, ni ibintu byabaye. Ubu ngubu hariho abantu batari bazi ko kurya inkoko mu muco wa kinyamurenge kera byari kirazira kandi byaje vuba. Ni ibintu bitatwaye igihe cyane kuvuga ngo umuntu wa mbere w'umunyamurenge arya inkoko yayiriye ejo bundi mu mwaka wa 1965 gutyo na gatanu. Nibwo umunyamurenge wa mbere yateye intambwe afata inkoko arayibaga arayirya. Ni ukuvuga ngo
icamuteye kurya iyo nkoko naco tuzagikorera ubushakashatsi tuzaza kukibabwira kuko vyari ibintu bisanzwe biri kirazira mu muco kugira ngo umuntu abe yorya inkoko ariko iwe agafata agatera intambwe akaba yovuga ati mbanze mbunje numve iri tungo rigufi ukuntu riba rimeze nuko tuzagerageza tukibashakire naco tumenye icamuteye kurya iyo nkoko kandi vyari kirazira mu muco. Bakimara kumva ko yari inkoko bahise abagabo bamwe batekera amahamba baragenda baravuga ngo reka tuje kureba ko ivyo bintu ari vyo koko uwo mugabo nimba yarari inkoko tuje kumwibariza. Abagabo benshi batoye inzira bavuye mu turere dutandukanye baragenda baramusura uwo mugabo nka kurya nyine k'umuntu wapfushije kubera ko yari inkoko. Rero bahise batekera amahamba baragenda bakarara mu nzira bagiye aho ngaho muri ako karere uwo mugabo yari abarizwamo yaraba baragenda bashike baramubona wa mugabo baramwicaza baramubaza ati se amakuru twumvishije niyo? Uwo mugabo nawe ati ayahe amakuru yuko wari inkoko nyine nivyo warayiriye? Mugabo ati narayiriye. Nuko naho rero vyatangiriye abantu inkoko batangira kuzahukamo. Biributse ko ico gihe inkoko yaridegemvyaga, inkoko yarishira ikizana, nta kibazo yari ifitanye n'abanyamurenge. Inkoko ntiyagiraga impungenge yuko yozogera igihe nyine umuntu akaba yabihemukira akayirya. Yari izi ko ari ikintu nyine kitaribwa. Inkoko nyine zari izo gutunga, yari amatungo gusa magufi bakayigurisha ku bafurero ababembe niboga bazirya. Gusa rero ari abanyagwa batwigisha ibintu vyinshi bitandukanye. Twari tuzi ko inkoko ziryoha. Ico gihe rero umugabo yaramaze abantu baravyakira ubundi bwaca ubundi muntu agatangira kugenda agira afata inkoko akayibaga akayirya nuko bikomeza gutyo kugeza niko twisanze turi kurya inkoko kugeza ubu nyine. Ubu ngubu rero usibye kuzirya gusa inkoko ngira ngo iyo irangije n'umuntu iriruka irahunga iyo uyegereye naho kera inkoko washobora kuyegera ukaba wabona yicara ukayikandagira ntiguhunge ariko ubu ngubu inkoko isigaye kurangiza ikirukanka. Inkoko ndetse yabaye brand nini cane mu bantu ngo sohokane ngo tuje kurya inkoko batazi uko ari yari kirazira mu muco. Abakunzi muri studio co twabasha kubasaba muduheze ibitekerezo history izo arizo zose hari ico guheza hari igitekerezo cyangwa se isomo runaka uhita ubikuramo canke se ubumenyi runaka mu bijanye n'umuco. Ico nico murahita mukimenya. Rero nibaza ko twosoreza ikiganiro cacu ahangaha bakunzi muhera studio mwadukurikiranye mwese kuri izi story tuzagenda tubakora ama story menshi agiye atandukanye. Turabasaba gukora subscribe no gusharinga ibiganiro vyacu hanyuma ibindi mubiturekere tuzabibakorera turi hano ku bwanyu. Murakoze. Story yacu y'uyu munsi irangiriye ahangaha. Story yacu nakagaruka muzagenda muyabona ku bwinshi. Ni story ya mbere tubagejejeho. Nimba wayikunze tubwire muri commentaire. Nimba hari izindi story wumva ushaka kudusangiza twandikira aho hariho nimero yacu aho munsi muri commentaire. Uraza kubona nimero yacu hanyuma hari igitekerezo wifuza kuduha kujanye n'izi nkuru dutangiye gukora wakiduheza. Ndore ko twebwe tukiri n'abatoya by'umuco nta byinshi tubiziho cane ariko uko biri kose buriya umuco cyangwa se n'amateka ntabwo amenywa n'umuntu mukuru gusa
urashobora gusanga n'umuntu muto uzi amateka gusumba n'umuntu mukuru kuko we yagize effort yo kwiga no kugira ama recherche akaba yobimenya gusumba umuntu umukuriye. Rero turabakunda cane, ciao ciao.